بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مجيدا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Mauli mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isab kita niyo ama sa kabiaksahan pangadji unta niyo ingkallam sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin hadis sin junjungan taniw alaih salatu wassalam. Sumakawa in waktu kabiaksahan na to doon mapinda pa waktu biha ini mahapon po asasar sa lugay sinawon amin di matuha masa na to ini murah-murahan inangun tanyong sabab papahinang ka to tanyos pinakaman na to aula pahuguton na to asal da mahugot in pangandol iban pagtawakkal ibugso tanyo ningkatan pakarajaan tanyo pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari niya pengajian na to hamahapon ini hafal man si mahasud si mahatinggi asuratu Ali Imran. Pabaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala
Sehingga niya impabaita, kita niyo impabaitaan, tiukbalan niya, maghatud sin pabaita, junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Pabaita ka tu taniyo kita niyo pabutasun, dahil nga kabayaan sin Tuhan. Uno-uno na inji matuhababaw singgumi. Uno-uno na inhinang si manusia hababaw singgumi. Tunggang kingun nila inggumi. Kakausan nila ibandi. In pabaita ka tu taniusin Allahu Ta'ala. Uno-uno na injumatu suway kita niyuroon hakabayaan niya. Mga anak apo na mo, nagsimpa manusia. Wa minhum man amanu wa minhum man kafaru. Aun ding manusia, biarat saya niya inding Allah Ta'ala. Aun ding manusia, biarat saya niya, tiyo-tiyo, wala na raya ka ding kabayaan sin Allah Ta'ala. Kaparu. Tihayat ini. Yaita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In mga sila beriman halul akal. Wala na pindain akal nila malano. Mga tuan, piyakari kita niusin Tuhan pa dunya malanuing gumi. Way virus corona. Uno-uno na virus, way roon. Imbaran na to piyapanjari sin Allah Ta'ala katan malano. Immata na to malano. Ingkatan piyapanjari sin Allah Ta'ala hagin hawawaran na to hakatilo akan niya. Halaw may pampangwa. Wayroon virus, uno-uno na virus, way. Parman sin Allah Ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Firman pa sin Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam. Wailummi. Tunabahagi manusia, yayaran niya inlanu piarakan niya sin Allah Ta'ala. Hum amanu. Inamu naglummi-lummi. Dahil nga sabab yan, wayroon pa virus, lummi na. Nagdubol nin lummi. Na yari tuan yung pawaita, si mahasut si mahatinggi katutan niyo. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Harfu tawqid. Di kita niyo manjari mag-refuse. Kahakarun singkatan ang gauta baran na to. Sa bunar tuod parman sin Allah Ta'ala. In pagpapanjarin niya. Sin 7 lapis langit, 7 lapis lupa. Langit, iwan lupa.
Amin bihaon nyari kita niyo harumi, inataas na to langit. Yan. Mahal ka ing gumi. Mahal ka ing langit. Wayron bayro siyari harumi. Wayron da bayro sa tasil langit. Pangasubumay ta na hinang awon. Tagad kau day-day. Inggumi, yarin uwil, yarin bulawan, karayahan na yung tausin uwil. Mula Arab, nagkarayahan na. Magkarayahan pa simbulawan. Buko saan virus, inggumi. Samay ta na virus. Ikhtilafil layli wan nahar. Hari kita ni wakumi. Aundu maunadlaw. Ya panjari sintuan ing gumi. Buko na sapi, buko na manok-manok, bukon kansiyo. Kansiyo. Walakad karramna bani Adam. Anak apu Adam. Ang sapi, way virus. Ada sinta way virus. Apabila enta umakada kabayaan sintuhan lano, ingkatan makada kabayaan sintuhan, yari harumi, haut sin langit iwan sin gumi, aun kanila rum iwan sin adlaw, wayro niyan virus. Wayro niyan lummi, di kabayaan sintuhan in lummi, di kabayaan sintuhan in waqtilafil layli wan nahar. In lupa nikmat, in langit nikmat, in dum iwan sinadlaw nikmat, in katantan yadto nikmat ding Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, biyaitan sin Allah ta'ala in Adam, Adam kadto kaw parumi. May tak pakariyo, yarin virus, yarin uway. Nah. Bihaun Tuhan yari kita ni wakumisin Tuhan. Indum iwan sinadlaw. Aw ni papahinang kato tanyo sin Allah Ta'ala. Dahil nga sabab yan, in tao, in upat biyaitain, adlaw, dum, langit, iwan sin lupa, iagad niya in sistema halaw miyaon, iagad na in atulan halaw miyaon, maguno siya rihagumi, aut sin langit iwan lupa, maguno siya, dum, iwan sin adlaw, maguno siya, iagad na yung kabayaan sin Allah Ta'ala, wayrun virus. Unim beta sin Tuhan, la ayatil liulil albab. Guide niya, alamat niya, makada kabayaan sin Tuhan. Sinway tuod Tuhan dugahin, nagpapanjari sin langit iwan lupa, magpasubli sin dum iwan sinadlaw, hisiura. Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan ang kagunahan na to. Naunin beta sin Allah ta'ala yung makadhad to. La ayatil liulil albab. Amod tin iagad. Yung mga sila, wala nila biutangan virus. Sino naman? Tao. Malano piya kari kita sintuhan. Ulul albab. Ipagparayaw sin akkal. Pagparayaw sin pikilan. Inhalangit, iwan sin harumi, iwan sin dum, iwan sin adlaw. Aturan yun yung papata si Manu siya biyaw niya ri harumi.
bang doom na, bang adlaw na, wang sila maguno. Nabihaon imalong sila katan. Nabiha sila tamban. Haot sinsu giban. Basilan iwan sambuangan. Nabiha tamban. Sa sila imalong. Hikapir iwan ni Muslim. Himarap ma. Rabbus samawati wal ard. Turan yung mga tuan. Namang iyaga din niya ito nasabot palman sin Allahu Ta'ala. Ulil albab. Mga tao, ganarul impikilan nila patuhan, way lingog, way sagga, way katantan, sabab di mabaya, sinlumi ing kabayaan nila lano. Kano yan doon? Nahinda siyo sila yan. Dahita na sintuan ng bukang buo. Alladhina yazkuruna Allah. Aming mga sila. La yazkuruna nas. Bal yazkuruna Allah. Hinda siyang pagtaron ulul albab, wayron virus simpangatod, wayron virus simpangdungog, wayron virus halima, wayron virus sa katantan. Allazina yadhkuruna Allah. Aming mga sila, matumtum patuhan, bukun matumtum hatao. Nakita nin tao biyaw, ni cintiw tumtum. May tatuhan yung tumtumun niya bukun tao. Nagpapanjari simpiagulaan niya. Langit iwan lupa. Dumi iwan sinadlaw. Iwan sin baran niya. Tuhan, pila taon din umul na to. Bang lumawi na kanuman, makit nin to. Pila taon na kau nag-ibadat. Pero nung na, kapatan taon. Kapatan taon na kau mag-ibadat. Ingganti sinallahu ta'ala kay mukarayawan sa ummul. Way nabiutangan ummul. Tiyo-tiyo din ibadat ipahinang kay mo sintuhan. Insul ka uno, kakal. Sibi pa'y sabihin nang ipahinang kay mo sinallahu ta'ala, intong bas kay mo sulwa. Dahil nga sabab yan, yung mga tao, way virus sinakal. Way virus sinatay. Allazina yadhkuruna Allah. Hinda siyo yan, siyabot sinallahu ta'ala. Wadhkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Palman sinallahu ta'ala, panumtum kamu patuhan. Tiyo-tiyo, bukun mataw. In panumtum mataw dun, la'allakum tuflihun, supaya kamu halaw munto. Wayroon mabaya nagdarakang dahin doon, tiyo-tiyo din untong. Aun nabihaon, sitapok na yung buka, sitapok na, hirakang na mataas. Uno pembeta sinallahu ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu, tiwila na. Ya ayyuhallazina amanu, uzkurullaha jikran kasira. Patauran yung panumtum niyo patuhan. Dahil nga sabab yan yung bariman, fi khalatayni. Fi syiddati warraha yadhkuruna Allah jikran kasira. Bukratan wa asila. Imbar iman, hakahalan masanyang, matao din panumtum nila patuham. Hakahalan bukun masanyang salida equal balance. Na imbihaon. Berani mga tuan. Nah, unim beta, yadhkuruna Allah.
Yung mga nakaw na rin kato taniyo ang kabtangan nila. Iyakum wa jikrin nas. Ibot-ibot ay nakaw magtumtum hatao. Hindi ako magtumtum kan ina, hindi ako magtumtum kan ama, nahisiw na. Iyakum wa jikrin nas, fa inna jikrin nas daun bila dawa. Wa alaikum bi jikrillah. Sagawa, patauran niyo yung pagtumtum patuhan. Uno siyan. Ad-dawa usyapi al-kafi. Ubat. Ang ubat, di makapauli. Ang penyon, ubat, uli, di na kau masakit magbalik. Ang pentumtum patao, kaya ulian kau masakit na kau sakit balik, matuwi na kau sin sakit. Aturan ito ang dihaon, iniwal sintao, sintiyo tumtum sintao. Dahil nga sabab yan bang kau rin maingat manumtum patuhan, di da kau maingat manumtum patao. Reng sabyan, impagtumtum sintao patao biyaon virus, labi reng sing coronavirus. Tayan. Allazina yadkuruna Allah, biya din indagpos yung pagtumtum nila patuhan. Amin na hinang siya, dawaun syafi al-kafi. Qiyaman. Wa qu'udan. Tu. Wa ala junubihim. Panumtum nila patuhan, nagtitindog. Ano yan? Sambahayan. Siyusin tao wala nagsambahayang way na bahagi niya karayawan dia dunya sing ara maway na. Bahagi na dya, unununo dya biha. Yadkuruna Allah qiyaman. Hinda siyo sila yan, ulul albab. Hinda siya ulul albab, nanumtum patuhan. Yung panumtum nila patuhan, bil layli wan nahar. Kiyaman, titindog. May ta nagtitindog, bukon masakit timbaran. May nagtitindog. Pagubos, wakuudan, naglilingkod. Aun nasakit. Wala junubihim, naguno. Kukula. Turayan to. Pagubos yun, wayatafakkarun. Ubos na nagtitindog, ubos na naglilingkod, ubos na nagkukulang sa wala na butas in panganal nila, in tiyatali nila rauno, samawati wal ard, unin halangit, ulun nyari hababaw singgumi, bukunin tiyatali, kabayaan sin tao, iwan sin kabayaan niya. Bihaon, nahabasalan sin virus corona, nahambukin tao harap madto. Na Muslim, asal duty nila yan. Nasukanap man ganap, na jari niya mga tuan, biya simbihaon, unin biya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, paamalan ka ito tani. Sabiyaon habay, di kita niyo pakuwaon. Na magunod ja kita niyo habay. Magbihay ni sadya. Mag-atud pila ng miyatay hakuan, pila ng kiugdan, pila ng bukod. Yadkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Naun. Dahil nga mga paamalan kato taniyo. Iba niya amalan si Muslim makatan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani ala lisani
saqilatani fil mizani habibatani ila rahman. Hadis muttafaqun alaih. Iamalan simbar iman nakauna iwan simbihaun. Unin iamalan nila. Kabtangan haupu-haupu. Iamalan sing kita ni biyaun. Ubus na. Harap na to na mag-duty biya sin siyabot halawang sin ayat. Naunin duty na to biyaun. Magaan. Kalimatani. Dua kabtangan. Khafifatan. Magaan. Makaan hilapal sindila. Saqilatani mabugata timbangan. Timbangan na uno. Aburiga, yaon bukun, timbangunin hinang natuadlaw ka na kana. Paman sakulat mawajinuhu pahuwa fi aishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawajinuhu pa ummuhu awiyah. Pula-pula mo. Mabugat at timbangan. Inuno. Batuin timbangon, basi, bukun. Pahala sin lapal. Puyag sin nagdaat, liapal sin diak. Uno yan tuan. Mabugat at timbangan. Habibatani ilar rahman. Indua kabtangan ini kanungnungan kalasahan sin Allah Ta'ala dungun haipun niya. Way na pag-upis si mag-upis. Gari kita nuhang kabulan. Upat Jumaat. Dumadlaw. Kana ko tuan tasbih. Mabugat at timbangan, impahala niya. Kanungnungan kau sintuhan mo, naglapal haon. Mag-alup inipon iwan tag-ipon. Sa ikaw magbihan. Unin lapal yan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sabi ko bihan, subhanallah, subhanallah. Halupan ko sintuhan magbihan ka. Kabtangan mo. Ay bukon kabtangan mo rin at tuwan sa kalibihanin kay mo. Subhanallah. Wa bihamdihi. Marayaw niyat mo. Bangaw dapat nag-ail ka. Bangway ail mo bang man ka sutiyarwa. Patauron na to inlapal ini mga anak ka po. Bukun saan makabuka. Bukun da isab makakuyag. Nauno, kadarullah. Doon kita pargantaan kabayaan sin Allah Ta'ala. Maita. Sabda sin junjungan alayhi salatu wassalam, law ijtama al-jinn wal-insi ala an yadurruka, la yadurruka. Magpun na yung bangsa jin, bangsa manusia, magdihil kay mo kasusahan, magdihil kay mo kamudaratan, uno-uno, di makarihil kay. Tangiyan. Magpunay simbang sa jin, ibang simbang sa manusia, uno-uno nakatan, magdihil kay mo karayawan, di naman. May tayo, dahil diin yan, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Suri makabuka. Diday sa makakuyag. Nahaw no kaw. Doon kaw hakabayaan sinallahu ta'ala. Nauning kabayaan sinallahu ta'ala. Yadkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala janubihim. Ay kaw mabutas manumtum patuhan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Mabukat at timbangan ng pahala yan. Iman kalasahan sin Allahu Ta'ala in naglapalyan dua karayawan nagangko. Kaunahan na to hamasa ini.
Sa bukon pag-ubos ni namasay ni, ubos na. Way, duty na to yadto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyo-tiyo din waktu na to din diya dunya. Ni'mal manzil. Laysa manajilid dunya. Sarayaw-rayaw hulaan. Bukon palas diha dunya. Uno. Awwalu manjilin min manajilil akhirah al-qabr. Impanagna bay. Pag-iig mo rin diha dunya, bay hakubol. Ni'mal manjilu al-qabr. Sarayaw-rayaw bay paghulaan, halom kubol. Hinda siya yan. Liman ata Allah wa rasulah. Isiu-siu in miya kadaatulan. Nagtaat patuhan iwan parasul niya. Imbihaon, signal pabatukon kita niyo pakabayaan niya. Narimagbus na. Anak po, dunya, global yung kuambihaon. Nag-lockdown sila. Na maguno, mag-istambay at gabay. Pahati aong kulang kanila. Natuan, nagkulang, patauron niya nini. Bangkaw nagdara si mabugat, bangkaw nagdara si mabugat pahala, si mataud pahala, iman nagdara kaw sinlapal kalasan sin Allah Ta'ala, ni'mal manjino al-qabr. Sarayaw-rayaw paghulaan, amo na yung paghulaan, halawm kubol, kandasyo yan, liman ata Allah wa rasulahu. Yadkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Wala na pinayin uno nila. Pag-ubos nila nagsambahayang, iagad nila uning kabayaan sin sambahayang. Kukunubos na lang nga nagsambahayang, kimita na isab kita. Sambahayang plus virus, pawailun lil musallin. Kita ni mga anak ko. Nah, yadtim dia tak sinu. Wa yatafakkaruna. Impikilan mo hang kajam. Pamarayaw. Wala mo panahinang hipasulat na karayawan. Aturayan to. Nabiadin mo bang manahinang na. Mahaba in time na to, amasa na to biyaon. Ayaw na to lupason, hapag istori, hapag kulang, hapag tug, hapag kita, hapag suy-suy. Waktu na to, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. May taintuhan nagpapanjari, sin langit tiban sin lupa, pagunuhan niya. Pagkaluhan, nikmat, ayaw na ito kalupahanin nikmat. Nagdarasing kasi iban lasa, in kaguna na dunya biyawon, kasi iban lasa. Nah, yatafakkarun, sigatul mubalagah. Di laulun, di makalaulin magtali, magpikila kawayan sintuan sa babiyaon aun. Makalaul, amin magtali ko simbayta nila, sinsuy-suy nila. Iban sinsuy-suy ko. Sa bangdeng hatuhan di. Ingkatan bang tumaud, magduruhuningi, indeng hatuhan, yang pana magtataud, yang pana magdarayaw. Dahil nga sabab yan, timaud bihawin indeng hatau, way mandeng hatuhan, nakita niyo na, natunggang king nandun niya. Nah, imbihaon. Kaya na naman sintao, suway magbalik pakabayaan sin Allah Ta'ala. Na, impapata sintao bihaon,
Subay nila paragbuson, arruju ila kitabillah. Subay sila magbalik pa unim biyayta sintuhan na Quran. Iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Unim pa mong nila, Rabbana, o Tuhan na mo, ikaw rain nag-aamulahi ka mo. In nagdihi sim pagkaun na mo, sing katantanin ikaw raw Tuhan na mo. Ma khalaqta hadza batila. Ingkatan pia panjari mo langit iwan lupa, dumi iwan sinadlaw iwan sinuno-uno na. Tagakapusan tu ikatan. Tagakapaidahan tu ikatan. Hikabatok na mo, pakawayaan mo, hikabatok na mo, pahikapaglasasing kami. Naimbihaon, mataud sin bantanembaran niya. Mataud kawasa bantanembaran niya. Hansam siya bantanembaran niya. Maingat siya bantanembaran niya. Lam yatafakkar. Wala niya tiyali marayaw. Hisiyo siya. Hisin nagpapanjari kaniya. Inayat. Walakad karramna bani Adam. Wahamalnahum fil barri. Pula-pula membarusin nikmat sin Tuhan. Hinambu kusog bihon. Au moto niya para babae. Au moto niya para biat tingog karaw. Au moto niya biat tingog superpiri. Naasubuha. Nakapanas birakula. Huway. Nagmoto na dyan hinang. Nagtadlong na sa dyan hinang. Habihaun istab sila simbayrus kuruna. Subhanallah. Unim pa mong si mga sila ini, aming matao din, hihinang nila kabayaan sin Tuhan. Inihinang nila mabugat at timbangan. Inihinang nila kalasan sila sin Allah Ta'ala. Rabbana, o Tuhan na mo. Ikaw in magbabaya-baya ka mo. Ikaw in nagdihising kakukunahan na mo. Ma khalaqta hadza batila. Way piapanjari mo hataas sin langit, yaw sin langit iwan gumi, indum iwan idlaw, iwan sin kayanin ni. Way kagunahan, taga kagunahan ti kataan, miya makada kabayaan mo. Manok-manok, nag-enjoy na sin pagkasilas. Manok-manok, mahabain liog. Nagkasilas na sila, mahaba liog kataan. Uno pembeta nila. Subhanaka, o Tuhan na mo, mahasot sikaw. Way sabanding mo, way makasibo kay mo. May tayo ito na mong sila bihad to. Sabab yung mga sila kupon, yung mga sila dalon. Yung Tuhan kuno pila. Subhanaka, mahasot sikaw, mahatinggi ka, Tuhan naman. Pakina ajaban nar, tangkisan kami rin kanila yaon. Yaon Tuhan, yung mga nagkukupya, imihug na kanila yaon. Biya lang na madurog, biya lang na beauty, biya. Rasul sallallahu alaihi wasallam biya itaan sin Tuhan. Wala tu'jib ka amwaluhum. Wala auladuhum. Ay kaumahaylan sinataod ni sinalta nila. Abang kanila nakapamu nga umat na kauna. Man asaddu minna quwwah. Way na lang na makalyureng ka mo. Kaya lupahan nin, nagdil ka niya uno. Nahnu aksaru malan wa walada. Nauno na sila. Wa minhum man ginis-ginisan ng kimugdan kanila. Al-gharaq wal-hasab wal-kasab nasunog, nalumos, tiyong sinlupa, ginis babarapa na. Payaman sin Allah Ta'ala, alam nuhlikil awalin.
Wala niyo kaya kaingatan sinaong piaratungan na mo. Kabinsa na haumat na kauna. Hasabab, wala nila iara din kabayaan na mo. Summa, mahuli. Bang aun haumat hinapusan ini makad. Hinangon nila magbalikin na hinang si mga yadto. Summa nutbi'umul akhirin. Para tungan na muda sila simpiaratong kanila walian. Naunin pa mong si mga bariman ini. Rabbana, o Tuhan na mo, tangkisan kami dengan siksa adlaw kiamat. Na ikaw simingod kanila, ay ikaw imibog kanila, matawd sin nila, matawd pagpasyal nila, magpatawd. Di ka pagpasyal na masanato ini, matawd pitna. Pit na pangdungog, pit na pangatod, pit na pagkaon, pit na ginis babarapan na. Waqina azaban nar. O Tuhan na mo, tangkisan kami rin nga pinal ka jahannam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, mari kita niyo paamalan. Nagsabda siya, Qala sallallahu alaihi wasallam, man qala fi yawmihi hisiu-siu immaka pamung makalapal sinlapal ini mi'at marra maka hanggatus balikan unin lapal yan la ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir au nirihil kanya sintuhan 5 parakala. Kagunahan na to amalan na masa na to ini. Asal daya amalan singkatan sa pakusukon. Tiyay ta in number man jari ini. Mahinang na to anlihon na to. Balikan ko La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasala lahu al-fadailil khamsah. Mahasil niya in 5 karayawan hirihil cinallahu ta'ala kabtangan sa lagu-lagu. Tinggalin na ini. Saway na aun kagunahan. Sa harap na tu'mari, kasratut taubah, wa kasratul istighfar, wa kasratu zikrillah. Nauno yan. Siyo-siyoin tao, mapataod na yan to aula-ula makaabot ang gatos. Naununan di makaabot ang gatos. Misa ni mag-story ka ang bagay mo, maupat ka dyan. Hang ka dyan sadya. Balikan ko ilafal. La ilaha illallah wahda, la syarika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dihilan kau sintuhan 5 karayawan. Awalan, isulat kay mo sinallahu ta'ala lahu mi'atu hasanah aung kay mo hanggatus karayawan. Ayan. Nah. Waktu na to, hamasa na to, ini magpataod karayawan. Diatungan kita ni usim dia ini. Amuad tuing ganti niya. Nah. Uno pa. Wa khuttat anhu mi'at syai'ah. Tulat kaniya darajat hanggatus karayawan. Papasuni sab kaniya hanggatus kaniya. Nang pangasung pialawi.
Na kinang nanasbi kaw nakahangibo. Nabiya dahad to isa. Kina mga anak po, amod to. Na. Ini ka to, hirzam minas syayatin. Nakasud kau kuta sin Allah Ta'ala, di masud sin syaitan. Di masud sin syaitan yung kasuran. Bang kau hakuta sin tao, nadipindi na ay siyo-siyong kuta mahugot. Siyo-siyo na mataod sundalo. Pagkakaw hakuta sin Tuhan, isa-isa mo, di makaraos kayo min syaitan tao, iwan syaitan manusia. Ini kalima. Pabiddaon siya sin Allah Ta'ala rin nga katan. May ta siya nakabidda. In kaywanan, yadto nagkikita, sinuay kapusan, yan nag-story sinuay kapusan. In siya yadto, imaalop patara kapaidahan. Ini kalima. Kana ka manaata karikaw. Biya siya sin nakamahal di ka. Sintao na iipon. Ako na buka din, hangpo mga tuan. Biya siya sin nakamahal di ka, hangpo. Nayadto mga anak ka po, insuway na to patawron. Doom. Bati kaw. Fi sulusul lail. Pag-ibadat kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yaon ni nasabot dengan mga beta sin Allah ta'ala. Yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Demikian mga anak po. Rasul sallallahu alaihi wasallam biulansangan kita ni. Biya din yung pamulansang katutan ni. Imma na simpamulansang asal-asal da kau titibutan magduruhon, maghuhugot. Dahil nga sabab yan, imbar iman, biya ita sintuhan. Yusabbitullahu allazina amanu. Pahuguton sinallahu ta'ala yung mga bariman. Uning pahuguton ba ay? Ad nila bukon. Pahugutonin atay nila. Pahugutonin apkal nila. Pahugutonin pito ang gautabaran nila. Pahuguton into. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Pahuguton. Indila. Mahugutin nila maglapal hakawayaan sin Tuhan. Mahugutin nila maglapal hakaridaan sin Allah Ta'ala. Nauno yan, namunin siyabot na tukain na. Aula-aula na inlapal, la ilaha illallah. Aula-aula na inlapal, tilawatil Quran. Ano yung mga tuwan? Hapos na kau nagtasbih, hapos na kanto na kau sa pagbasa sing Quran. Ay kau magpalaul haway kapusan, ay kau magpabanhud haway kapusan, ay mo pasakitain tuhod mo, naglingkod, nagtaraan. Pasakitain tuhod mo, iwan di sumakit. Limingkod, masasingkalam sin Allah Ta'ala, iwan magpataod. Sin biyayta sin Allah Ta'ala lapal kabayaan. Hikarwa atay. Dila atay. Iwan sin pitu ang gauta. Yan mga tuhan. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. La ilaha illallah. Naunin ba ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato? Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairun.
Makaajaib. Unma na si makaajaib? Makahaylan. Makahaylan sindayawin hinang simbariman. Naimbukod bariman. Makainu-inu sa kalinabaliskat. Makainu-inu lang na yung silayaw. Hindi mag-iig. Hindi misan magpasyal. Sa bahuling zaman, hipag inu-inu sintaw naghinang marayaw. Nayari nakita niyo pagnganan huling zaman, ja al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba wa tuba. Di matungin Pangindo sinakama Islam, kaya inu-inu sintaw. Magbalik pa biya singkay na tagnay pag inu-inu sintaw, may ta siya ulong ni bang paggami, si bang pagjuwa. Bukunin pag inu-inu sintaw, may ta sila yaon, mataud-tudin namin plibo yaon. Pag inu-inu sintaw, marayaw. Sinamad tin subay singuran, amad tin ini pag-akaran. Bukunin namin makainu amin yun. Na, nga sabab yan, ajaban li amril mu'min. Makahaylan, makaajay bidayaw sininang sin mu'min. Maita. Wayron hinang nila lupas, inna amrahu kullahu khair. Ingkatan hinang nila, sindumiwan sinadlaw, sa lugay nila buhi, way lupas. Yang sabi na susungon, asumun ko sintuan sinikmat piarakay. Di lang ta ko nikmat mata, iuno mo. Piaglisok mo sadya si mangi. Wala mo yato din marayaw. Di kuno tuan, aun dayahan, nagkangin ang buhok mata. Miyad to pa doktor, long na doktor, uwatin mata ko. Nalong na mahal ka ini kaubat. Nalong na misan. Hangto nga sinalta ko yaw ni pag-ubat ko, namang mandumay ang mata ko. Nayuwatan na sin doktor. Pag-ubat sin doktor, misan hirihil niya nin alta niya katantan, di natungaon, di nakaubatan. Kadto'y kuno yan. Way dato'y pusin alta. Inta kakapusan da, amo rin masawain dua mata. Nasa kaliwyaon tuan, tao. Summun bukmun umyum pahum layar. Hininang simbar iman, pamarayaw, nawihaon, harap na to na siya ni pahinang simbar iman. Piyag inu-inu na sintao. Tayulong ng mga wihaw. Na, may tayad tumarayaw ni nang simbar iman, do'y magdatong kato. In asabatul sarrao sakar. Bangaon dumatong kanya karayawan, asyukrurillah. Hipagsuko niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyaon, inlapal alhamdu. Kaya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makaiwanan di. Tamla'u wa tamla'anil mijan. Wa tamla'ul mijan. Mahipo niya intimbangan simbugan. Bariman ipagsuko niya pa Tuhan. Ingkatan manahu tibang maaslag, ipagsuko niya pa Tuhan. Bukun na ipag-abu, bukun na ipag-uno katanta. Inna amrahu kullahu khair. Katan hinang niya pauno. Maita pamarayaw katan, miya magad siya haparman iban hadis. Naimbihaw, miya kanin tao. Nagtuhuman na. Hinangalaw na silanang, hinangan simbilikan, hinangan singkatantan. Muslim, yaon na sila kabayaan sin Tuhan. Sabdi sila mutas, dahil nga uno. Siratal mustaqim. Iso yung siratal mustaqim, upat. Minan nabiyin, was siddiqin, was suhada, was salihin, di sila muta sa upatin. Dahil nga sa yan, ingkatan hinang nila, khairun, marayaw. Bang datungan sing karayawan,
umalog pa kabayaan sin Tuhan, sakar, fakana khairan lahu. In resulta sininang nila pamarayaw. Bang datungan sinlawan niya kasusahan maguno. Sabar. Inna Allaha ma'as sabirin. Na hindi matuwa masa nato ini mga anak kapo. Paharapon kita niyo sin Allah Ta'ala pahinang kabayaan niya hinang si mga bariman in iurol nila kanabihan na raak kanila siddiqin was suhada was salihin wa hasuna ulai karapika. Murah-murahan ini patubtubon na to dito balikan na mo yung pangadji na to pila na to paadlaw sarab sindom na aon nagjajagari kita niyo pa labayon bang maabutin waktu yadto pagpuasin yadto insyaallah ta'ala magbiing na kita niyo pa waktu aming kabiaksahan na to na murah-murahan bang mayan kita niyo tiyang kisin Allah ta'ala ring hamang ngajimato ini Allahumma adfa'anna al-bala Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar والسدائد والمصائب ما جهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أنزل علينا الرحمة والمغفرة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.